Poštovane biračice i birači 10. izborne jedinice, ja sam Tin Ravlić, nositelj liste autohtone Hrvatske stranke prava na predstojećim parlamentarnim izborima. Prije svega htio bih izraziti svoje žaljenje što ovoga puta nemamo sučeljavanje kandidata kao što je to bio slučaj na prošlim izborima. Ja sam stvarno istinski želio vidjeti nasuprot sebe svoje protukandidate, specijalno one iz dvije stranke koje već 25 godina vladaju ovom zemljom. Htio sam im postaviti neka pitanja. Htio sam vam pokazati svu njihovu nemoć, htio sam vam pokazati apsurd, htio sam vam pokazati svu težinu njihovog izdajništva. Nažalost, koncepcija se promijenila. I sada ću ja vama, dragi narode, postaviti par pitanja. Recite mi ovako iskreno, da li ste sretni? Da li se osjećate bolje od kako je naša zemlja prodala svoj suverenitet Europskoj uniji i NATO savezu? Da li se u vašim ulicama, gradovima, kućama osjeća veselje, smijeh ili je svakim danom sve tužnije i tužnije? Odgovor na to pitanje, nažalost, svi dobro znamo. Pitat ću vam još nešto. Mislite li da ćete nešto promijeniti ako svoj glas date istim onima koji su vas i doveli u to apatično i nesretno stanje? Gdje vam je hrabrost? Gdje vam je srce? Gdje vam je onaj zdravi duh koji pokreće promjene? Kad vas neko pita za koga ćete glasovati i suoči vas sa živim dokazima, zašto pogledate u pod, slegnete ramenima i kažete, a za koga ću drugoga glasovati? Nije istina da za nešto promijeniti treba biti na vlasti. Ja recimo sutra mogu dignuti naše volontere iz Hrvatskih domoljubnih snaga i protjerati talijanske koće iz našega mora koje krivolovom uzimaju kruh iz usta našim ribarima i njihovim obiteljima. Ali za takvo nešto treba mi legitimitet. Meni ne trebaju ni odobrenja iz Zagreba, ne treba mi ni mrtvo slovo na papiru zakona. Trebate mi vi. Ja bi imao taj legitimitet kada bi autohtona Hrvatska stranka prava bila parlamentarna u 10. izbornoj jedinici. Moje su ruke sad vezane, a vi mi možete odvezati ruke. Mi smo borci za pravdu, istinski pravaši iz 10. izborne jedinice najtvrđeg stupa pravaštva u Hrvatskoj. Ali vi svojim glasom dajete legitimitet meni i mojim kolegama da sutra branimo vaša prava i vrijednosti do kojih vam je stalo. Reći ću vam još nešto. Mi ćemo uvijek biti na strani dobra i pravde. Nas ne interesira politička trgovina. Mi nismo foteljaši. Zato izlazimo na ove izbore samostalno. Uvjeravam vas da smo itekako spremni i sposobni udariti na nametnuti antihrvatski zakon o slobodnoj trgovini. Beskompromisno zaštiti domaću proizvodnju i uvesti enormni porez na uvoz svega onoga što možemo sami proizvesti. Spremni smo zaštiti obitelj, ukinuti suludo financiranje LGBT udruga i političkih stranaka, svesti na minimum, i ta sredstva preusmjeriti u pronatalitetnu politiku. Mi kao istinski pravaši, hrvatski pozitivni nacionalisti, nešovinisti, državotvorni pravaši, danas smo jedini branik Hrvatske od pobješnjelog neoliberalnog kapitalizma. Zato pozivam i sve poštene ljevičare u Hrvatskoj da bez straha upravo nama daju svoj glas. Nema više, zanemarimo ideološke podjele, nema više Jugoslavije, nema više partizana ni ustaša. Ali nažalost neće biti ni slobodne Hrvatske, jer je ona danas u raljama Vašingtona i Brisela. Mi se borimo svim silama da zaustavimo rasprodaju našeg nacionalnog blaga, šuma, voda i otoka. Mi stojimo uz braniteljsku populaciju svim srcem, a ne kao što to neki tu tematiku koriste samo radi kupovine glasova. Zato izađite na izbore, glasujte srcem i bez straha dajte nam svoju podršku. Reći ću vam samo još nešto. U ovu subotu u Splitu ćemo imati našu predizbornu prezentaciju. Bićete obavješteni o svemu. Volili bi vas vidjeti da dođete tu, čućete i moje kolege. Mislim da će vam biti drago doći. Eto, nadam se da ću vas vidjeti.